Zdravo svima, danas ću vam pokazati kako da bez ikakvog programa samo putem web sajta skinete neku muziku, pesmu sa YouTube-a. Pa da krenemo. Ući ćete u vaš pretraživač, otići ćete na... Samo da navestim, izvinite. Otići ćete na YouTube. I ukucat ćete neku pesmu, nebitno koju. Naprimjer, Get Lucky od Daft Punka. Sad uđete u tu pesmu i prekopirate ovo ovdje, to jest URL, tu, kopiraj. I idete na sajt koji se zove se Video 2 MP3. Uđete tu. Na lepi. Idete convert. I sad čekate da vam se to očita. Idete download your mp3 file. Samo ne znam što mi je veliko srce, inače meni internet 10 megabita po sekundi. Ajde. I skinuli ste vašu muziku. Vidimo se u sljedećem klipu, hvala na gledanju.